Pakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mabalinan. Anya jay ko na mabalinan, Grace, anak ko. Mabalin konti agpariband, nanang. No kasta, planom gayam ti agpariban. Wala, idi pa'y aplanok nga ipaunat ti buok ko, ngam itala ang anak ka urnunga. Ay, enton madamdama, magbabawyam to dayta. Apay kuma, kat idi pa'y akayat ko ti agpariband, nanang. No apay nga may namasapul nga agpariban ka pa'y. Kasano mo ngamin, kulot ti buok ko, kulot mo ngamin ti buok yo kinitatang. Gaso nga ron matinatawid tayo. Sa anak akong tinto iti kastoy. Uray ipaunat mo dayta. Rumato mo lang ti kulot na no matidog. At least, napadasak mo ti kunada ariband, nanang. Mare! Mare Naume! Yuhuu! Adaak Mare! Nay, si kamot kayam na ita, Grace. Naimbagnal daw mau. Kastama kada kayo, tata. Ada ka din ni Mare Naume. Awan ni Naomi diti balay. Nagpasentraw itay agsapa. Ang mga no ada kliyente na ijay, tata. Isuma ti kunara. Kunak tupay. No kayat mau, mabalin mait nga urayam diti balay. Iso na laeng nasantay nga amaw na niya nga oras ti panagawid na. Agsubli aktulatan, tata. Itix ko pa nga umuna ti gayam ko. Tapno saan mo't asayang ti oras ko nga agururay. Wala, may mayat manan. Agpakadaak nga ruden, tata. Agsubli akto no anya ti ibaga ni Mari Naume. Maray, andyan pa nagkunamay ti buok mo ita. Ay na, magusto aklaunay ti unat a buok ko, Mare. Mabalinan dayta? Wen, Mare, mabalinan. Agyaman aklaunay Talaga analaing ka no maipapan iti kakastoy abanag. Wen tay sumot ti trabaho. At to'y tibayad ko, Mare. Keep the change. Ay nawaw! Sayang mo ti suplim no di mo alaan, Maray. Keep the change ko na lang aruden. Ay, Awat mo, igatang mo iti merienda, Mare. agyaman nak, Maray. Awan anyaman na. Ay, wen gayam, Maray. San mabalin nga ag-beach wenno ag-swimming ka, Tani, nariban ti buhok mo. Ay, kasjay. Wen, Maray. Delikado si ka. Sa dino tinagapwam, nanang. Ay, iti ayan ni Antay Sumya. Anyat inarambid mo iti ayan ni Auntie Sonia. Napagsaritaan mi man ti maipapanitir yun tayaw. Reunion. Wan, tapno makapagjabing tayo nga kakabagian Ay nawaw, kayat ko day tananang. Wan, agawid ka na dagti kabagian tayo ngagnanaod ijay abroad. Di mayat no kasta nanang. Adu tayo. Sa dino kanungay ti pagsasabatan tayo. Day tatijak pa'y sigurado. Mauray latan anoan niya ti ibagada. Awan mo't ingredients ti pansit kan makaroni na umibakag. Ay kung ag-purchase akto alakay. Kaano nga ron? Ay nawaw, makauray ka di. Busy akpay laang. Amumot nga ado ti kliyente. Narigat tag-purchase no dandani ti New Year, ta sigurado nga ado ti tao. Ay, dayjay laang No ngay nga ta siyak ti ag-purchase, bakag? Saan ang lakay? Siya kong, di mo man amon ti gatangam ijay no sikat ibaon ko.
Ilistam ngamin Ay, uray ilista. Sigurado nga dantuman kurang ay. Nalipatam ka di tinapasama, kiti napalabas atawan. Nana Betty, ay nawaw. Sika mo gayam na umay. Makapakitod ka mo. Ag-purchase kayo mo't nana? Wan, adalaga tangag na kaong. Ay kat ijay kayong tuna, balay nga agbaro atawan nana. Ay, pasensya kan. Gamada mo reunion may nga kakabagyan. Ijay kami mula nga agbaro atawan. Ni Mary Grace nga eh. Sumurot mo't lang kada kayo nana? Ay, wan. Ibunakit din naglugan Ay, kasta gayam. Ay, kat Happy New Year lataan, Nana Betty. Ay, wan. Happy New Year, man. Nakaw. Alala, agpila akaw tanay. At itong manon tipila. Amang ang kiidino, panawan dak ti pagluganan, may. Nalpasan nanang, naaramid kumula ang ti ipapaaramid yaw. Agyaman naklaunay, Grace. Sumurot akon kada kasinsin mina, aglangoy kami kanaw. Ay, nanay, kitain nyo, Di kay madanagan, tanalaing nga aglangoy dagiti kasinsin ko nanang. Ay, sakit adaw, ti malmalmus ita. Ay nawaw, awan pagdanagan niyo nanang, kabailan mi ti bagimay. Mabalin mo nga, may nga iti swimming pool latan ti paglaguyan no kwa. Beach nga ron mati kayat mi nanang. Malala, mapan kayaw, no kaya ayaw agam na, yagan anad kayaw, tadelikadaw. Wan, ammo mi day tananang, saan ang masapol nga ipalagip yaw? Una yun day ti abuok. Ay, nawaw, nanano tabuok mo, Grace? Nadadahal sabon tayo. Kitaan nyo man nanang, kasla na puuran matan. Nanana, anya tinaramit buhaya. Abang ano impaplansyam mo data. Saan mo nanang? Nadada, awanan. Nadadaalan, taim paunat mo abuk mo. Amangan kunak, nugpiki ti agas nga inusar ni Mari na umay. Kamaya mo tibuyan na, hindi ka umay tayaw. Amangan nulit reaksyon lang ti buok ko nanang. Ni Naomi at ikasaritam na ka. Isaw, ti makam mo dita. Talaga kasaritak nanang. Diyak kayat ang madadaal ti buok ko. Di mo ka din nakita ti agas nga inusar na iti buhok mo. Saan nanang? Diyak nasiputan no anya abranti inaramat na. Ay, day talang agpaisaw. Agam madumat ti kliyente na. Sila imposible mo't nagarabat iti pikay nga agas. Di pa'y ka mapirdi mat kadagiti customer na. Ado pa'y matimakan tatang. Adda cake kan macaroni ijay. Nagsuga kao, nanak kao. Ay nawaw, mangan kayo kit day, tapno maibus day jay, niwanan. Ilton madamdamamanin, Narigat no masubraan ti kanan. Ay, adaw mau awag. Sino mo't na ka? Na, ni Mary Grace mat. Na imabitlang kasong batak tatang, ang mga napatagmat ti ibagana. Hello, Mare! Happy New Year, Mare! Apay akastoy Mari? Tian niya, Mare! Nagadaol mo ti buok ko. Kita ang tiinsin ko a picture iti messenger mo. Nay! Apay nga, Mare! Pikin samot ti agas nga inusar mo iti buok ko. Ay nawaw! San napiki day, Mare? Kitno iso, ti kamayatan na brand? Apay nga ron akastoy ti napasamak iti buok ko ngay. Ala! San mo takas ta asigo da? No ti agas ti ayan ti parikot, Mare. O di kasta kumati napasamak, edi nagpareban ka angam san mat. Late reaction lang ti buok ko. Iso nga itala ang matamadlaw ko. Ay, Mare, no kayat mo, umay ka dito'y balay, takitain ta. Talaga nga umayak Mare. Urayom laang ang makaawit kami. Bye! Ay, okay. Urayan ka, Mare.
Kita man tinapasama kiti buok na. Daytan ni tatang kitain nyo. Ay nawaw, kaslan na puuran Mike. Ay, san mo't akas ta idikay? Amangan kat no nagbits dagitoy tatang. Kita maray. Kita tinapasamak iti buok ko. Ay nawaw, apay nga yakas tamat dun maray. Jakman amukang ka. Pekin samat ti agas nga inusar mo. Late reaction lang ti buok ko. Late reaction mo't nga ibagbagam mare. Kabala ka panagnakan asan apeke ti agas nga inusar ko iti buok mo mare. Apay nga rod akas to'y tinapasamak iti buok ko. Mare, ada klientek ita. No kayat mo, agsubli ka inton Lunes, tapag saritaan ta ti maipapan iti buok mo. Ay nawaw. Apay nga inton Lunes pailaan. Ada nga rod naka-schedule a customer ko ita, mare. Amangan mo't nga min no, nagbits kayo so kasta tinapasama kiti buok mo. Ay sana. Ay, no kasta nga rod, agsubli ka inton Lunes, tapno nawayata nga agsarita, mare. Nasabat ko ni Mary Grace di tadalan itay, bakit? Kat, anyat imbaganakan ka nga eh. Awan mat kat di, ngam nakitak ti buok na. Kaslan na puuran si ka. Ay, natapag ang nagbits day jay. Iso kas di tinapasama kiti buok na. Ay nawaw, hindi mo binili na ya. Katimbagak mo't asa na mabalin nga agbits, ta delikado. Matlagayam. Una, ngamnoy naramid na lata. Ay, anya ngay nga rod. Talaga ang madadaol ti buok na Sa ita, siyak ti umay napapaan. Ay na, mapanagnakaklaang ang nagbits day jay babae Relax ka nila, ang bakit? Alawanan. Agrubuatak mo tan. Taadamot klientek ita. Makaamo kayo mo tan amangan, wan. Kahitan niya ngay timpaganin na umigan ka. Awampay nga rod nanang. Ay nawaw. Kunak man mo iti ayan dati nagapwam. Wan, ngam saan kami nakapagsarita nasayaat. Na. Apay ngay. Wan ata ada ka nung nga rod kliyente nanang. Ay kabisi nga rod ano kasta. Urayak pa'y ti Lunes. Makapaasar day a babae. Manusam latan anak ko. Anya ngay nga raw. Kada mo naka-schedule gayam nga ramidin na. Mabit man laang, Nana Betty. Ay, ada ka di masapul mo, na may balasang ka. Adala kayat ko ang maamuan, Nana. Anyat kayat mo ang maamuan. Kwa nga mi, Nana, agrek-reklamo ni Mary Grace kanyak. Nadadaal ka no tibuk na. Kahit ko lang maamuan no, nagbits kayo, idi. Idi, baro atawan, Nana. Ay, wan! Nagbits kami. Ta si dagmat iti bits ti ayan dagiti kasinsin na. Na, kunak tupay kat. Apay ka day. Anya ti koneksyon ti panakadadaal ti buok na itay na kaw. Nana, bawal nga min ti agbits no nariban ti buok na. Aya! Wala na. Iso ti may sa apakadadailan ti buok. Biniling kumot ni Mary Grace. Ingam no apay mo ta nagbits pay laang, Nana. Kaya ko na bait ngagsarita kayo kanubot ita. O Nana, isutin bagak. Agsubli ita a Lunes, ta kita agtibok na. Ang kas na kunayo itay, kat nagbits kayo mat. Kaya ta sa wanday ta, basol na. No apay akas jeti napasama kitibok na. Anyat plano iti buok ko, Mare. Mare, agpudno ka man kanyak. Nagbits kayo anya. Ni, sana? Ay nawaw, saan tayon nga ubing, Mare? Late reaction la ang ti buok ko, iso akastoy. Itala ang anakitak. Naibaga ni Nana Betty ang nagbits kayo kano, idi baro atawan. Kaya ta sa wanday ta, basol mo no apay nadadaol ta buok mo, Mare. Ay kwa, Mare. Iso akas ta tinapasamak iti buok mo. Tanatangkan ti ulom. Angam no makapagsao ka. Kasla basol ko, Mare. Kastoy na nga rodan, Mare. Awan ti aramidam. Awanan na, tabasol mo mat. No kayat mo?
sa bali man na nabayad. Anya, rupat kwarta ka mo. Umuna iti amin, basol mo no apay akasta tinapasamak iti buok mo, mare. Maikatwa, saan alibre ti agas nga usarek para iti natadael a buok mo? Ipus ka, mare. Saan anasaya ti kastangar aramidom? Basol ko pa'y ita, mare? Siya akong ti madanagan para kin ka, anak tao. Ay nawaw, anya launay ti pagdanagan nyo, tatang. Kasanon no ipos na ka na dya, Grace. Ay, adakin ko na day tatang. Di ka mabutang? Anya ko matpagbut ngay tatang. Katawan mo't dakas ngay naramid ko kenkwana. Basol na, no apayakas jeti na pasama kitibuk na. Tangken ulo mo't ngamin. Imbagak lang arudan, inaramid na pailaan. Basol mo mo lang, no apayakas ta tinapasama kitibuk mo. Naa. Imbaga magayam ni Naumay, sana mabalay ngag swimming ka. Inarawin mo pa ilang, may. Saan asyak ti kalkalabanan na? Tatalaga nga ipus ko na eh. Saan na mabuting dayjay? Nga may, amuna nga wambasol na. No ipus ko, sigurado ang maapiktaran ti negosyo na. Ay. Di kag dardarasuraos. Tamangan kit day no sika, ti mapabay na nanakaw. Dayta ti imposible ang mapasamak nanang. Ay napaw, kasaritam ki day ti gayam mau, tapno matulungan na ka. Kita man tabuok mo nay. Singiran nak nga rod man nanang. Ay kay natural. Nagbayad ka manahin. Tasa bali at treatment data ako nada. Anya ti expectara, libre? Kabasol mo man, no apaya na dadaal tabuok mo. Kumusta mo't nga tatibuok ni Grace? Diyak ang mula kay. Ay nawaw, saan kaya nagsarsarita? Sipod pinagsasawan na. Saanin lakay. Ang ada ka di solusyon ti parikot na, bakit? Ada ang kasano nga ron. Katsyak mo ti pabasulin na. Uray amuna nga adamot nagkurangan na. Ipilit na a late reaction ka no ti buok na. Late reaction mo't nga bagbagana? Ay, day tangarot ka. Di na amot taltalang gwatangin na. Ngam tulungan talata bakit? Kaasi mo't. Ikak iti discount. Ngam iso ati umay dito eh. Iso ti makisarita. Ta iso ti kasapulan iti tulong ko. Naimbag abigat mo, Mari Naumay. Anya ti masapol mo, mare? Tulungan na ko maiti parikot ko, Mare. Tibuok ko, Mare. Ne? Kunaklakit din, no. Nagpasalon ka? Saan pa'y nga road? Awam mo oras kong agbiyahe. Si kalaangan ti amok ang makatulong kanyak. Ay, mare, naimbaglaangan tawan kliyente kita. Mayat nga road ti timing ko, Mare. Sikan tumot ngamin, mare. Agar aramid ka iti pagparikutan. Jak ekspektaran akas to iti mapasamak iti buok ko, Mare. Ay, mare, inton sumaruno ngamin. Dumngeg, kan agtungpal ka ano, adda maibagaken ka. Di ka agpakalaeng, tane, kitam. Sikamat lang ti agparikot iti udi na. Ay, nawaw! No adda nagkurangam, aklunam. Di mo ipabasol iti sabali a tao, no ammom abasol mo man. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo, to'y YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw!
naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Narabyan ka man, Joyce. Ay, pasensya kan Daniel Lakay. Nag-overtime kami ngamin. Ay nawaw, overtime la ka na yun ay. Gagangay na Trabaho nga ruday, jay. Nakababain mo't ano saan ko nga aramidan ti trabaho. Ag-resign ka latan. Sayang mo't no agresign da tao Lakay. Sayang tinarugyak. Un atan agpasngay ka. Awan mo tanti oras mo ng trabaho. Ang, Tapno may pamaysam mo ati atensyon mo kada kami iti anak ta. pagpanunutak pa'y anaimbag Lakay. Narigat mo't no agresign na kat pagbabawyak to. Narigatan ak nga taan nag-apply ide. Anya ko matipagbabawyam kat addaak mo't ngagtrabaho. Ag-resign ka kit din. Tapno addamot lang agluto ka nagdalos diti balay. Mari Joyce, pudno ka day. Nag-resign ka kanumay. Hay, wan, maririka. Nag-resign ako. Ay, nawaw. Abay ngay, Mare. Sayang mo ti trabaho. Isuma ngamin ti kayat nila kay kumare. Nang runa pa'y kat dandani akon agpas ngay. Ala, mabalin mo't nga aglive ka, Mare. Ti kayat nila kay ko kat agresign na akmare. No saan kong aramidan ti kayat na, sigurado nga agapa kami. Ay, nawaw. Saan mo takasta ni Daniel? Di saan kayo pa'y nagkalaysa? Nakasingsingput mo't iday. Idi laeng mare. Idi nagsikug akon. Rimwar moten ti dagas nga ugali na. Ay, narigat ta talaga ti agpili iti pakiasawaan, Mare. Adalat ta dagiti agin sisingpad. Ngam no agden na kayo, rumwaran ti dagas nga ugali da. Ay, wan nga rod mare. Man-mano ti lalaki akas kanila kay mo. Hangam sayang, Mare. Sayang launay. Saan samot ang nagtrabaho ni Kumarim Joyce bakit? Saanin, Philip Lakay? Ay nawaw. Apay ngay. Ay, nag-resign ka numay. Anya, sayang mo tano nag-resign. Sayang tinarugyan na. Ay, suka no mo nga minti kayat nila kay na. No, di na kano aramidan ti kayat nila kay na. Ay, aga pa da. Oo, nayan ni Pari Daniel. Di na pampanunutan na mayat ti trabaho ni bakit na. Ay, narigat ti agsasaula kay. Mabalin mo't nga aglive ni bakit na no ang pasngay. Ay, santay nga amo No niya ti kapanunutan na, DJ at Daniel. Ada ko, Joyce. Nasayaat mo't ta nasapa ka anagawid Lakay. Mutoy man ti chinelas ko. Nay, kat no asidagla ang matken ka. Ay nawaw. Ada ka nga ro damay baon. Anya? Awanan ti ado asaw. Adoy. Nagyamanak. Oh, mangidasar ka mo ta, niti ka ta. Mabisina ka. O sige, ayaban kanto inton makaidasara kon. Aday niyog kaw anatang, Diyos anak kaw. Nay, nagadunday tananang? Ay, nawaw. Ninayunak tamo ka kasapulam ti nasustansya amakan. Ay na, agyaman naklaunay nanang. Pasensya ka, no italaang nga nakaumayak. Hindi pa'y kumalunay sa plano ti agpasyar ang amaw nga da kay ti trabaho. Hawanan trabahok nanang. Anytime kat mabalin kayo nga umay. Ti trabaho mo iti sintrungay. Awanin ananang. Nag-resign akon. Anya, nag-resign ka, kunam. Wen, isumat nga minti kayat nila kay kunanang. Tapno maipamaysak ka no ti atensyon ko iti pamilyak. Nang runa kat manuabulan laangan agpas ngayak matan. Ay, saus, mabalin mat, nag-live ka. Wen ako mananang. Sana balay, taadamat kit din ni Daniel. Ti kunana kat iso ti agtrabaho. Ay,
Sapay la kumaa. Matakduran na dayta, anak ko. Oo na yan, Joyce. Ano sam ka di lakay? Sana ka makaturog no kastalaan. Maturog ang latan ni Salas. Sikat ti makaam mo. Kasanumat ngamin, inuras latan ng isang sangit ta anak mo. Madi nga rod tirik nana, di mo maawatan dayta aya. Kasanuak nga raw, nga da trabaho na itong bigat. Tapno awanan ti adu asaom, mapankalatan ijay salas. Ay nawaw, matnag pa lang amin. Makaparurot ti kastoy. Bigbigatan anapudot ti ulom si ka Daniel. Apay ka di aya. Agtal na ka man si ka, Joyce. Kita manapudot ti ulo kita. Di mo mat nga rod ibaga no anya ti makagapo. Sakla ka na yun ang ti mabambanog. Anyat ko nam. Tapno ibagakin ka, nabanluga kon iti katatrabaho. Agrik-reklamo ka kaday ah. Hindi mo ngamin amot pagdaldala na kita ka. Saan lang asika ti mabambannog Daniel? No awan may tulong mo, nasaysaya at no agulimog kalatan. No agsasao ka, kaslaawan sir-serbik iti imatang mo ah. Nasurok dua atawanan nga gan anusak iti kasta pa nagsasaom kanyak, Daniel. Ano naman? Awan may tultulong mo kanya. Nalipatam samet asika tinangibaga nga agrisaynak. Sika tinangipilit nga agikatak iti trabahok. Takunam akabaelam ti agtrabaho. Ngam anya nga ita. Hah, jak maawatan ti kasta nga ugalim, Daniel. Kumusta ka, Mari Joyce? Ay, maistresak nga rod, Mare. Ay nawaw, apay. Ada ka di parikot? Kanayon langan anapudot ti ulo ni Daniel kanyak, Mare. Ala, itian niya ka nung mataga po. Jakman amo, Mare. Uray simple aba naglaang, kasta unay ti unget na. Ala, nalabos mo ti kasta, Mare. Ay, uwan nga ron, Mare. Manumat ti tawan ti anak mi. Ngam aging gaita, awan latamot nagbaliwan na, Mare. Nalipatan na samet nga isu tinangibaga nga agrisaynak iti trabahok idi. Ay, sos, ikamkit di iti pagnakman na, Mare, marmarwam. Ay, panagkunak kat saanan nga epektibo ti kastaken kwa na, Mare. No agsasao kat kaslaawan sirsirbik ken kwa na. Panagkunak kat nasaysaya at no panawak latan. Ay ka, sika, Mare. Sika, ti makaam mo, iti mapaspasamak, iti uneg, ti pagtaangan nyo. No, anya ti amo mapagsayaatan nyo, iti anak mo, ay ka, isulatan ati aramido, Mare. Adda aklaeng ditoy amang suportaken ka. Itay paya makadlawak pari Daniel. Makadlawitan niya, pari Philip. At dan samet, parikot mo, pare. Masiksikuran nga ron, pare. Masiksikuran itay. Basta, nadagsan ti bakbaklaya kita, pare. Isumad lang ay makanayo na napudot ti ulom, Wan, pare, makaumamat nga minutad tuma. Anyat makauma, pare. Basta, naibaga, sigurado adin akmat lamawatan. Ay nawaw, kaslasan damot nga agam ammo no kasta, pare. Nagtrabaho na kitin, pare. Di tan pagsaritaan, di may papaniti na iti abanag. No sinaan ni Mary Joyce day a Daniel ay saan akong amas daaw. Ay nawaw, apaya kastamot tanti bagbagam rika bakit. Ay huwan ta aglablabos mo gayam day a taaw lakay. Ada ka di inaramid na ka ni bakit na? Ay na, pagpupudutan na kano nga rod ni bakit na, feeling boss kano ije balayda. No agsasao kat kaslawan sir-serbi ni bakit na. Anya, Wen, iso tinangibaga nga agresign di bakit na. Ita, agrek-reklamo ka no. ay, nagilokon na dya pari Daniel. Agar-aramid nga raw. Kasaritak to man intong bigat. Aywan alakay, bagbagaam. No, ipangag na ka. Agam no di na amot mabagbagaan, ay, bay amlatan lakay. Oh, i-budget mo, Mart. Ay nawaw, umanay ayamat ti sangaribo.
Kat no naibusan ti bagas, Daniel. Naitalangan tinabati a kwartak. Anya? Noan niya ti adda, iso ti i-budget mo. Wan kayam, at ito'y tinabati a fried chicken. Isulat tam ti sidan tayo iti anak na. Iti kasta kat makatipid tayo. Naa, si kapay lang ti adaganas na nga agsa o iti kasta kanya? Siyak ti mabambanog nagtrabaho. Iso di kagbalin a demanding dita. Tapno ibagakken ka, si ka tinang ibagang agrisaynak. Ita, agreklamo ka, akasta. Agtal na ka man. No kastoy matla ka na yon, pumanaw kamilangan iti anak ta. Kabaalak ti agtrabaho para iti bagik. Pagan, anok ngay takwartam? Ay, unay kayo mutan. Panaknakak, akabaalak abyagan ti bagik kan ti anak ko. Nga oray awan ti tulong day di a Daniel, nanang. Ay, saus. Apay, saan ka di ang maala day tay? Tinasaya, tasaritaan. Ay nawaw, saanan nanang. Naibusan ti pasensyak para kinkwana. Kasano nga ro dun ti anak yaw? Kan pagtrabawam ko wa ka nabayag mo tay na nag-resign ka. Aga brudak, nanang. Anya? Aga brudak, tapno makaurnungak. Jak kayat ti agbalin a martir para iti dayja a Daniel. Jak lakit di maanusan ti kas di a klase ti asawa, nanang. Aga-abroad ka gayam. Wen, pudno ti indanon dakin ka. Apay? Mabalin mo't nga urnuson ta ti parikot iti nagbatan ta. Bakit? Ay nawaw, awanan Daniel. Nabayagan a dinadaal mo. Di bakit mo't baliwa ko ti kas niyang ugalik. Saan akong nga gisawang iti pagsakit ang tinakam mo. Saanan? Nakapangedeng akon, kat saanan nga agbaliw dayta. Kasano nga rudan ti anak ta? Sino ti mga sikasokin ko na? Adamat ni nanang, iso ti pangitalkak iti anak ta. Jak kayat ti agbalin a martir, Daniel. Saan ko nga isugal ti biyag kan masakbayak iti lalaki, akasken ka. Nagamurod mat gaya man ni Joyce, paray. Wan, paray? Awan nga rudan na, paray. Pinanawan na kan. Desisyon na mat na dyan. Saan ko mat ngayon baon nga agabrod? Nagabrod, kapoy aramid mo. Sana nasaya at ngan anderam ti asawam, pare. No nakatumpong kay ti babae anatured, kan sana martir, talaga panawan na ka. Sa balay ti panawan nitaan, pare. Anya? Adda na ti babae anatutured, kasi ti asawam. Medyo madanagan ak nga rod, pare. Kasano langan, ammo na ija abroad. Kasano aklangan? No nagsingsingpet ka lang kuma, saan ka kumangagparikot ita, pare? Ang manyangay, kaya nasakit mat ngamin ti panagsasaw mi ti asawa, mi dagdenden na kayo, pay. Imaw-awag ka din ni Diyos kada kayo, nanang? Unmait. Apay ka day? Kumusta ka no, ti kasasaan na ija abroad? No kasta nga agsasarita kami ka madlaw ang naragsak mat. Ang mga nada na ammo na ijay. Ha? Anyat ko nam, Daniel. Amangan ko naknod sa bali amang parparagsakin ko na ijay, nanang. Ay nawaw. Tila mapampanunot mo mat. No da kayo ti salbsudag. Okay lang ka day, ang makiasawa man na ni Joyce, iti sa bali. No may papanit iday taabanag. Ni Joyce, ti agdesisyon. Sana gapaw ta konsentidura nga ina. Gapaw, ta isula ang ti makaamaw, noan yaman, ti nagdalanan na, kabayatan ti panagdindin na yaw. Manang, Masino ako mangay amang ibagay ti rumbang nga ramidon na. Kung saan mo asyak, tinakapadas kadagiti, nagdalanan na. No, kasapulan na pagsaritaan yaw, ti may papanitiday tabanag. Aramidon yaw, anak kaw. Joyce? Nay, unay kan mare. Kasla naklaat kamat ang nakakita kanya.
Dakkel tinagbaliwa, mare. 2 taon mo lang ijay abroad ng... Allah! Kasta talaga, mare. Uray mabambannog ka iti trabaho no awan ti asawa asakit iti ulo. Saan ka amalusyang? Undayam, chocolate para ken ka, mare. Allah! Agyaman ako na'y amare. Agad, anya ngayon ti plano. Agsubli ka pa ijay abroad. Aywan, amare. Agtrabaho ak iti 2 pay atawan. Allah, kaya't kumuti agabroad, mare. Ang mga no di nakapalubusan ti asawa, mare. Ni Philip pa iti kunam. Sigurado nga manugot day jay, mare. Nangruna pa'y ka para mo lang mo ti pagsayaatan ti pamilya, me. Ay kat pagsaritaan nyo pa'y anaimbag ka nila kay mo, amare. Saan analaka ti agabrod? Nag-aawid ka mo't kaya man. Nagbakasyon laang. Hindi mo mo't imbagbag ang agawid ka gaya mita. Iti anya kumaaga po ngay pakaamok pay laang ken kati may papan iti panagawid ko. Gaputa siya ti asawam. Tumal na ka man, Daniel. Ay nawaw, saan kumamot a kasta? Bakit? Ti kunam siguro kat makontrol na kanya. Ti kunam kadi kat ipalubos ko abad da kamanan ti kinataok. Saanan, Daniel? Saan akong ngagsubli iti sitwasyon na kasjay? Kasyam na kumamot. Bakit? Idi awan ti trabahok, inparupam nga awan serserbik nga asawa. Nagado a nagsasakit a balikas mo. Jak ipalubos a mapasamak maninday ta, Daniel. Bakit? Agbalbaliw ako. Panunutak pa'y anaimbag. Narigat lakid di ti mailawlawan manan. Ay, anya nga raw ti maramidan tayo. No kasta ti desisyon na. Kasanon ti anak minanang. Uray saan kayo ngagdenden na? Mayat latamot ti biyag ti anak yaw. Tidna patag kat saan yaw. Abay-bayan ti anak yaw. No magkiasawa ngayon ni Joyce iti sabari. Ay, panagkunak kat awan day tayo ti plano na. Nariga mo lang no, pilitom jay tao. Saan kay ngagbali na naragsak no, kasta lang anak ka. Urayom latan no kaanaw, mapagawan na ka. Nanang, Awan, sir-serbi ti kumplito a pamilya, no awan, ti respeto yaw, iti tunggal maysa. Tilang anak yaw, ti kaasay. Nay, ulitok manay na. Urayam, no kaanaw, mapagawan na ka ti asawam. huwan nanang. Pagadalam dayta, taintun sumarunaw, di ka aglablabas. Ay, nawaw! Respetuam ti asawam tapno agtalinaet ti ragsak ti pamilyayo. No nabannog ka, aginanaka. Di ka agdarasudos. Di ka mangisawang iti makapasair a balikas. Tapno maliklikan ti saan a pakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ngay man ang tabong-bungo na, lovely bakit? Ay nawaw, kas makita mo't regalo manen a. Sabon kan chocolate matay ta.
Sabon kan chocolate para kan ipag-Erika. Long sleeve mat para kan ni tatang. Sigurado ang maragsakan lagi jay. Sapay la kumaalakay. Mayat tirik na no adda manugang kan ipag ama nagregalaw. Si kakit di mat lakay. Pudno may. Kada kami amanugang ni tatang, saan laang mat asyak ti managregalo. Ket no sikat ti consistent uray simple lang ti regalo. Jay daddo maamanugang ni tatang, espesyal ti regalo da, nga, sagpaminsan may. Alawanan lakay. Aramidem meten no anya ti aramidem ijay. Di naktaktaken. Umayak man, tatang. Anyat masapul mau, lovely na kaong. Inyeg ko laang ti regalok para kada kayo. Daytoy ti bagyo. Para matken ipag-Erika to'y maysa. Ay nawaw, saan ba ta masapul at tinawan ngay kan na kami ti regalo may anak kaw? Ay na, tatang, awatan nyo kit din. Kastuyak at talaga tunggal Paskwa. Isu ako na ti daduma ama nagregalo ak kano. Uray simple lang ti kabaalak nga irregalo, naragsakaklat ta. Mala, agyaman kami launay. Uray kaskasanaw kat adamot na awat mi arigalo ita Paskwa. Awan anyaman na, tatang. Agpakadaak matlaangan. Ay nay, ang kapi kapay ah. Inton maminsan to, tatang. At dapay nga minlakad ko. Mala, agan anad kamot nga raw. Rumwar kan samat, Erika anak kaw. Wen, tatang. At dalakad mi, kadagiti gagayam ko. Nay, anya nga itainigaman nyo? Regalo ni ipagmukin ka. Asino nga ipag ko, tatang? Ay nawaw, ni ipagmo lovely ah. Anya nga'y mananday ta? Awatem kit din. Mala, idiretso yun, iti silid ko, tatang. Kitkitaan nyo nga grubrubwat da tao. Mala, lukatam tawin to nagawid ka. Wen, amangan no saglalakan tumatla ang tilinaon day ta a paper bag. Na, di ka kit di agyaman, tadamang tad itirigalo kin ka. Aha, jak tupay nagustuhan ti inregalo day jay nga ipag-lovely idi napalabas atawon, tatang. Ay nawaw, si ka lang aruden tinikkan day tirigalo, si ka pa'y tinareklamaw. Kat, linukatan yon ti regalo yo, tatang. Wen hindi pa'y may sangaal daw. Kat, anya nga iti inregalo day jay a lovely kada kayo. Long sleeve kan chinelas mat. Amangan mo't nuwag-wag laang ti inregalo na along sleeve kada kayo, tatang. Ay nawaw, saan ba ta? Brand niya o tinregalo na kanyak. Sika nga'y, anya mo tinaawat mo arigalaw. Sabon kan lokal at chocolate. Anya alokal at chocolate mo na sasawam. Lokal ta saan mat nga imported ti chocolate nga inregalo na. Mayat nga agpayso ti paper bag anang ikargaan na. Ngamkas jay mat gayam ti linaon na. Agyaman kalata nga may, tada na awat mo, o rekas-kasanaw. Ay natatang, madlaw akayat na laang dayjay ti agpa-impress. Naimbaglangan ta nakaumay ka, manong. Apay ka di ading kaw? Isublik dagitoy. Atoy. Ay nawaw, anya nga na kita? Ay kat dagiti inregalo ti asawam kanyak manong Pipito. Nay, apay ngay sublime. Jak nga rod magustuhan, manong. Anya nga'y dagita nga inregalo na kanyak. Kita ang amin kabaalak ti gumatang iti kasta asabon kan chocolate. Si kalangarudan ti inikanda, si kapay tinariri. Amok kayat na lang dayta ti agpa-impress iso arigalo kanumat arigalo. Sipod pa'y ini, kat managregalo at talaga ni Lovely. Isubli kong dagito at chocolate kan sabon. No, di mo kayat. Mudtaw ita kukwakaon. Nagadulakit din arirem. Di mo amaw ti mga presyar ka dagiti regalo amaw-awat mao. Merry Christmas, Erika! Kastamat kada kayo, Nana Sarya. Iso na laang atawan maitid ko a regalo para kada kayaw. Ay, okay laang, Nana. Narigat mo't laang no adda itad yu kanya kadyak tumat laang magustuhan.
Amo yun, no anya ti kayat ko asawan, nana. Oray anya pa'y arigalo ti maawat, tinapatag kat naggapo iti puso. Narigat nga tati agpapa-impress, nana. Kas iti ipag ko managregalo ka no. Ngam no makitam dagiti irigregalo na, ay na, talaga, makapadismaya. Anya? Amuyaw, no anya ti regalo na kanyak, nana? Lokal asabon kan chocolate. Lokal mo't nga ibagbagam mo't. Ay nana, talaga lokal. Kaslamot laang tasabon ala kuyo, nana. Daytaw, Dayta nga rod, nana sarya. kano nangina ti presyo daytoy asabon, kanabanglaw si ka. Ay na, no siyak lamay saan ko maapresyar ti sabon a regalo, nana. Anya? Aglablabos mo't dayjay akabsat mo, Pipito? Ay nawaw, sino akapsat ko bakit? Dayjay nga Erika mapanakit di is-istoryaan ti maipapan iti inregalok asabon kang kuana. Ay, makapabusor lakay. No di na kayat, di insubli na latta ko makanyak. Kinapudno na, kayat na nga isuble, ngam innala ni tatang. Ay, no amukla ang akas jay ti aramiden na. Jaklatan ko mainik-ikan. Inton sumarono, di mulatan ikan bakit? Ay, talaga asaanan lakay. Maupay ta amang ted iti regalo no kastala ang ti maikan. Naririlaunay mo't. Pasensya ka ni ti kapsat ko bakit? Awan ti basol mo. Talaga laang anaarte ti kabsat mo. Diyak ilibak na ita, sipod pa ini, nagano ti riri na dya tao. Uray simple abanag lang, agriri adagos. Naimbaglangan, tan naranaan ka dito'y dalan, Erika. Apay, adda napatag nga ibagam? No adda ti parikot mo kanyak, diretsaan nak. Anyat kayat mo asawan? No di mo kaya ti regalo nga intad ko kang ka, isublim. Saan ang masapol nga istoryaam iti sabali a tao? Ay na, inistoryak lang matiadda iti kaunggak anya. No maipapan iti kakastaabanag, saanan ang masapol nga istoryaan pay? Saan mat amabalin nga ipilit yun no jak kayat? Di ka madanagan. Maudi day a regalo ang maawat mo kanyak. Awan na sakit abakrang ko no bilang laeng. Ay, nagrigatan ay ati kastoy. No awanan tinapatag nga ibagam, agpatuloy akon. Jak kayat ti apa, imbagak laeng ti adda iti kaunggak kunak manan. Kasta unay ti unget ni Manong mo Pipito itay. Apay ka no? Anya launay ka no ay ati pagpungpungtutan ni Manong tatang? Wan atasang kaistoryam kano mati regalo ni ipagmukin ka. Hindi pa'y Pasko na dyan Apaya di ka agsardang. Ni tatang mat. Saan anasaya at ti kasta galad? Apay diyo ammo, di kunada voice out tatang. Voice out dita nga. No amaw nga damasaktan iti isawang mau. Nasaysaya at no agulimag kalatan. Alawanan, basol ko no basol ko. Ay, pangasem. Di ka agar-aramid iti banag apangguraan ni Lovely ka na tayaw. Di ka agar-aramid iti pag-aapaan ti pamilya tayaw. Naawatam. Ay, umadan ti Paskwa. Wan nga rod nana. Manuabulan laengan kat Disyembre manen. Kita laeng Ay nawaw, ti anya nana. Amangan no agaramid ka manen iti paka-istrisam. Gapulaeng iti dayta a regalo. Saanan nana? Sigurado ak asaanan ang maulit ti kasjay. Tapilyak ana imbag no asino ti ikak iti regalo. Pilyak dagiti tattao nga amuna ti mga presyar. Ay tapno awan ti parikot. Nakunayo pa'y nana. Narigat ang maikan iti regalo dagiti tattao ang nareklamo. Sika lang arudin tinangtad. Makangag ka pa'y kadakwada. Regalo man ang tabungbungan ng bakay. Paskwa manen. Tinawan lang ang nakastatyar aramidam. Isumat nga minti na kay Rua maklakay. Di mo ikan ni Erika. Lakay. Awan ti regalo na. Ni tatang laang
Anya nga iti inregalom ka ni tatang. Sapatos, lakay. Ay nawaw, nag-level up ah. Wen ata at damat kwartak nga igatang ko. Inted ni boss titang danmi. Barang maapresyar namanen. No ni tatang, sigurado ang maragsakan na dyan. Saan mat kat di anapili? Ure anya ti maawat na regalo kat naragsaklat ta. Sana kasi ti kabsat ko na reklamo. Merry Christmas, tatang! Merry Christmas, mate. Lovely anak ka. Regalo para kada kayo. Ay nawaw, ay yaman naklaunay ah. Tinawon nga damaw awat ko kin ka. Awan anyaman na, tatang. Talaga akayat kayo nga ikan iti regalo. Anya nga itilinaon da iti akahawon. Lukatan nyo Sigurado ang magustuhan nyo day tatang. Ay nawaw, sapatos mo't gayam. Tapno ada isuot yun numapan kay makimisa. Nakitak ngamin adaan ng ti sapatos yo. Isuan na panunot ko sapatos latan ti irigalo kada kayo. Ay na, kamaudyanan na. Masukatan mo't lang ang tindaan sapatos ka Ay nawaw, nangalaan nyo iti baro a sapatos yo, tatang. Inregalo da lang kanyak dayta. Asino tinangirigalo, tatang? Sino kumapay? Ti ipag mo No kasta, inikkan na kayo manan? Wen, inyag na ijawan ka. Awan bagay, awan sapatos ko. Awan matimba tinaaparakin ka. Anya, Narigat mat ano'y kan na ka itirigalaw sa agririkan tao. O di sayang mait. awan mo't sapatos ko, manong. Sapatos mo't nga bagbagam si ka Erika. At damot inregalo ni manang lovely ka ni tatang. Anya kumaita, no rinigaluan na ni tatang. Bagik mo't ngay, amok akwartam mo't lang ti inggatang na iti sapatos nga inregalo na ka ni tatang. Ay nawaw, kamali ka ading ko. Tapno'y bagakin ka. Bukod na akwarta ti ginastos na para kadagidya regalo. Anya? Kat naawan man naawat mo, basol mo matlang. Nariri ka ngamin. Ahaw, no adda panunot na. Aguli magkan. Ora asino mat madismaya no nariri ti tao nga inikan na itirigalo. Adun tumat sao mi di napalaba sa tawon. Oh, hanya nga ita. Awanan na awat mo. Anyat planom lakay. Agawit tayo kadi ijay lugar mi inton baro atawan? Saan mat nga rod na aprobaran tilib ko bakit? Ay nawaw, kasano nga rudan day ta? No okay lang kan ka. Itayan ni tatang latan tapno as-asidag. Mabalin latamot. Ala, kasaritak to nga rod ni tatang. Iso na lang taa mga no agsubang kami iti kabsat mo. Saan mat siguro? Bakit? Sigurado nga aging ita kat nasakit tinakam ni Erika kanyak, tawan na awat na arigalo iti Paskwa. Liklikam latan Adamat kot din ni tatang. Kabuteng ti kabsat ko ni tatang ko bakit? Kamusta ka mo, turn lovely? Nasaya at latamat tatang, iso na lang ata ko silap mat ako silap ni Erika. Di mo kasulatan na dya tao. Nasakit lang tinakam na ta saan mo nga inik ka ni ti sapatos. Kasanolangan no. Di ka madanagan, tadaak. Di na maramid da dya ti makiapay ti sangwanak. Ay huwan gayam, dapay mo't nabati a barbikyaw. Amangan kunak no kayat yo ti mangitunaw. Uwan man tatang, mangirwar kayo no addapay. Mala, mabitla nga raw tairwar ka. Happy New Year, Nana Saria! Kasta magkang kalablay, Happy New Year! Kumusta nga iti baro atawan nyo, Nana? Kas iti sigawd, mayatlat ta. Awan magki dinag-aapa Da kayo ngay. Damag ko kat nagbaro atawang kayo iti ayan ti katugangam. Aywan, Nana, ada nga min trabaho nila kay ko. Kumusta mo taon ti trato ti ipagmukeng ka? Saan kami nagsarsarita, Nana? Kuskusilapan nak ngamjak in kaskaso. Nasakit siguro tinakam na tawan baro sapatos na idi Paskwa. Iso nga agpaiso ti pagsaksakitan tinakam na kanyak, Nana. Usto atap no maamiris na ti bidot na.
Naririntumo nga men. Imbis nga agyaman, taada man nagregalo nga ipag na. Saan taday tariri na may tinangruna. Kaano pa'y ang nagawid kayo, Nana Saria? Idi kalman laang irika nakaw. Kat, kumusta ngay mo, ti baro atawan niyo? Na-enjoy mi mait uray kaskasanaw. Da kayo ngay. Jack na enjoy Apolos, Nana Saria. Ay nawaw, apay mait. Wana, tanaki baro atawan ti kabsat kan ipag ko, ijay balay. Mayat ki di ata na kumplito kayaw. Oho, apay diyo amo, akagurak launay, dayjay nga ipag ko. Ay nairi ka aya. Baro atawunan. Sursurwam ka di ti agpakawan. Wano saan agmove on kan. Ay nawaw. No para kanya kat awan ti basol ti ipagmukeng ka. Uray siyak mit No nariri ti maikan iti regalaw. Talaga adjakon ikan inton sumarunaw. Anya? Baliwam ti kasjay nga aramid mau. Be grateful no adda na awat mau. Rumbeng na laang nga agyaman ka. Laglagi pa umasaan nga amin nga ipag ket kas iti ipag mau. Ay, nawaw! Simple man winunginginaan ti regalo ang naawat mo, rumbang nalaang apagyamanam. Tinapatag, nagtaod daytoy iti puso tinangted, wenno nang irigalo ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay na, naimbaglaangan ta na salaw ka dito'y dalan, Marinile. Saanan ang masapul ang mapanak ijibalayaw. Adda masapul mo kanyak, mare. Nakitak ti palwagan nga impus mo. Ikan nakmanmat iti islat ko, Mare. Saan basta-basta dayjay apaluwagan, mare? Dakkel ti hulog ijay. Amangan no di mo kabailan abayadan, mare. Ay nawaw, amukmat ti agbayad, Mare. Kan maysa, amangan no day ta apaluwagan ti pangrugyan ti dita pagkinaawatan. Alamot tan Mare. Kaasyan nak. Talaga ka sa pulak launay ti kwarta ita, Mare. Di ka madanagan. Ta ikarigatak abayadan, Mare. O sige, ngam saan nga islat number 1 ti ited ko kan ka, Okay laang, Mare. Uray islat number 4, wenno number 5. Okay laang kanyak, Mare. Basta saan alas islat, Adaak, Mare. Good morning. Ay nawaw, nakasapsapa kamot nga imay, mare mimi. Kumusta, Jerry Liz ko iti palwagan tayo, Mare? Awan pa'y mare, ada pa'y may sa maururay. Ang mga numabalin abak apang paylaang, Mare. Di mo ka di mauray ti release mo, mare? Saan, Mare? Kasapulak ti kwarta, asap. As soon as possible kuma, Mare. Manang, agtugaw ka pa'y ngarod, taala ag ti kwartam. Bakapak pa'y laang ngarod ti kurang na. Ay na, agyaman aklaunay, Mare. Adamot laangan kwartak. Angam di mo liplipatan ti hulog mo, Masapul nga on time, tapno marilisan adagos dagiti sumarsarunukan ka. Wun, Mare. Siyak ti makaam mo. Manang, agkapay-kapay ngarod, mare. Pangururayam kanya. Nakita ti bluebells ngayon tid mo kin mimig. Apay day dyan, tatang. Imutang ni mimigin ka.
Kwarta na day jay. Sweldo na iti paluwagan mi. Aya, Wen, saan ko mga ikan iti isla? Tama nga no isunto ti pagapaan mi nga agayom. ngem, Ngam na asya na kwa na, takasapulan na kano ti kwarta, tatang. nimbag, ano agbayad mo day tagayim mo? Ikarigatak ko na naman. Narigat nga tatagpautang ita panawan. Nagatulakit dyan sundan no pa nagsisingiran. Ay kat adamatan akin ni Mari Mimi, no dadaulan na ti panagtalik ko kwa na. Karnit baka. Ilutom, taisot pangaldawan ta, Fabian. Nay, nangalamot iti karnay bakit? Pangalaak kumangay. Isungarod asal sa ludsudag. Siyempre, ginatang ko. Nangalamot iting gatang mo. Nangina nga ti karnit baka. Awanan ti ado asaludsod. Agluto ka din. Amangan mo't no nagtaod day ti kalukwan. Sanak amang mangan iti makan ang nagtaod iti kalukwan ko naktumay. Nagadulakit di nga amumon. Di ka madanagan, tama sigurado kasaan ang nagtaod iti kalukwan ti karne amakitkitam. Siguradum lang, tanog sakit ti tiyan ko. Amuon. Saan nga road? Apay adagulit ka. Kahit ko ti makasigurado bakit. Amangan no inton madamdam ag sakit ti tiyan ko. Ni Marinili mo, dayjay. Ay nawaw, naranaak pa'y laang mat dito'y paradaan. Aging si Silpo naklatan, barang di nak makita. Kunak tupay ka, si kadayta, Mari Mimi. Ah, Tihulog mo iti paluwagan tayo ngay, Mara. Nalipatam sa mutan. ayunan niya. Apay dayjay, nalipatak mga agpayson, Mare. Itid mo nga rudin ita, taag sweldo mo't ni number 6. Awan pag-back up kon, Mare. No, okay laang kan ka. Isin ko iti Gcash mo, Mare. Mabalin mo't nga itid mo ita, Mare. Awan cash unhan ko ita. Ngam ada karga ti Gcash ko, Mare. Isin kunto kang katihulog ko. Kaano nga rod ama isand mo? Amangan no pagurayan na kiti awan ha? Si kaki di mo, Mare. Isin ko mo laang. Awan pagdanagam. Isin ko adagos, apaman ama kaawidak. Siguradwam laang ama isand mo, Mare. Urayak ka. Nay, apa yan anak ko? Kasla na stress ka, mate. Ay, makapa-stress mo dayje amari Mimi tatang. Eh, nawa. Apa ni Meme? Wen ata di namutin malagip ti hulog na. Hanya. Naranaak ijay paradaan idi kalman. Kat na ibaga na nga isend nanto kano iti Gcash. Ang awan mo. Tiksam ah. Ado ti text ko ken kuana. Ngam di na pulos replyan tatang. Ay, sakla ti mauma. Talaga nga ipos ko ti rupa na iti Facebook. Ay. Dahil tati di mo arabay din anak ko. Ang mga no si kapay ti idarom na. Kasano mga men? Kaslawan bibiyang na. Ay, awanan. Siyak tumanin ti mang back up iti hulog na kuma. Nay, maging-impake kan samay. Makitkitam lang nga rodon. Agsaludsod ka pa'y laang. Ay nawa, sa dino ti papanam aya. Agawidak pa'y man iti lugar dananang kentatang. Apay mo tadi mo yung bagbaga kanyak. No planong ti agbakasyon iti lugar yaw. Uno, at parikot mo. Awan mo di ah. Kaya't ko laang ti agrelax lakay. Anya, kat no relax ka mo't dito balay. Sabali la tamat no iti sabali a lugar ti pagrelaksan. Makaina na da tao. Sika pa'y laang ti makaamo iti garden ah. Kano agsubli kaya? Amangan mo't no mabulanan ka ijay. Depende ah. Agteksak matlaang kang kano kasanaw. Kano nga ron ngagbiyahe ka? Inton bigat matlaang. Masapaak tapno sa anak a marabyan. Narigat nga tati marabyan ijay. Naimbag abigat mo, Manong Fabian. Mas tamad kin kamaray. Anyat gagaram. Ni Mari Mimi ko, Manong. Ay nawa, di na imbagakin kaya. Tiyan niya. Di na imbagakin ka nga agbakasyon iti lugar da. Ay, nawang. Diyak amo ti may papan iti dayta, Manong. Sapay manu ahulugan ti di na nabayadan iti paluwagan mi. Ha? Paluwagan ko nam. Wan, si Mali iti paluwagan mi. Narilisan pa ikit din ah. Ita, di na matin malagip ti agbayad. Ay, una yun day dya tao. Sapay di na imbagan o kaanong agawid. Ay, ano saklatan ang urayan, Manong.
Anya ngay nga rod. Nagturit asim mali iti paluwagan, kat amo nang awan sweldo na iti binulan. Kasapulak launay ti cash ko na nangamin idi manong. Kat siyempre, naasyanak matkan ko na ata kumari ka nga rod. Sige, takasaritak to no gawid mare. Pasensya ka na. Makitugawak pa'y man na nasusan. Nay, siya dinot nagapwam baya. Iti ayan da manong Fabian nana. Singir ko man ni Mari Mimi. Ngam awan kanumot ijay balayda. Ay wun, nagbiyahe idi pa'y may siyang aldaw. Adda utang na kun kaya. Adda utang na iti paluwagan mi nana. Anya, ay sakit di ti ma-stress nga agsingir anana. Siyak nga mintinang back up iti hulog na kuma. Ay tawagam wano saan i-text mo. Di nakmatreplyan nana. No kasta nga awaga kat out of coverage area ka no. Ay data kidain. Talaga narigat yung pautang ita panawon. Sika pa yun ti ma-stress nga agsingir. Ay, nakunayo pa'y nana. Hello, Mari Mimi. Nasaya at matasinong batam ti awag ko. Anyat masapul mo, Maray. Agsingira kon, Mare. Jay utang mo iti paluwagan tayo. Anyat ko na, Maray. Jak maawatan ti ibagbagam. Ay nawaw, jay bayad mo iti paluwagan tayo kunak. Ni islat number 9 ti agrilis ita. Mano ahulugan ti saan mo abinayadan. Naimbag kumamata no adda imbatim akwarta sakbay ang nagbakasyon ka. Ay na, pasensya kan, Mare. Talaga atyak maawatan ti ibagbagam. Nakapsot ti signal dito'y, Mare. Oo, ang mukha. Rason mo man yung data. Ay, maasarak iti kastang ugayam. Siya pa'y laang matiparigatam. Naglukon. Inidip ng ti cellphone na. Kat di na pa'y imbaga no kaano agbayan. Ay, talaga ang nalaing agrason. Naimbagmat na nagawid kan, Mimi. Ay, agsasadutak nga rod lakay. Ay nawa, kasubsublim lang. Ngam dramahan nak matadagos. At dan samot tan depression ko lakay. Depression mo't nga ibagbagam. Na-depresak iti kasya pa nagsasao ni Marinele lakay. Ay wan, niya utang mo iti paluwagan niyo. Ay, awanan. Ang mga nujak makontrol ti bagay Ket, mabagtit ka mat. Kasjay mo day jay lakay. No saan ang masigod ti depression, kat talaga ang mabagtit ti tao. Kaya po, tila ibagbagam mat. Agim di depress ka manditan. Agbayag din ito utang mo. Gumatangak man, nana. Anyat gatangam. May sabalkot at tinapay no adda. Ay nawaw. Apay akas tamot ti boses mo. Ano ka? Na-depresak nga rod, nana. Anyat ko nam. Na-depress ka? Wan, kasano mo ngamin ni Marinele. Singir a singir. Saan ang makauray? Ay, kat bayadam nga binati utang mo iti paluwagan niyaw. Ay, awanan, nana. No saan ang maagapan ti depression ko. Ang mga numabagtita kun a talaga. Nung papasamak dayta, basol ni Marinile. Anya! Nagawid nga ta ni Mari Mimi di tabalayda, nana. Ay, wun. Adamot. Gimatang iti tinapay iti kalman. Awan ibagbaga na kada kayo? Di ko na kat na-depress ka na ugapukan ka. Anya tintext mo kan kwa na aya. No saan amasigod ti depression ko. Ang mga numabagtitak ko na napay kanya. Day tamanan ti rason na. Na-depress ka numanan. Sumati ko na. Rason na lang ang day tanana. Awan karbangan na ang ma-depress. Isukit din ti ma-depress. Kat iso ti adat raso na. Ay kalukwan. Adda ak tagsingirak, Mare. Pangasim, Mare. Ay nawaw. Anya manen adrama dayta, Ada depression ko, Mare. Singir kan tumo ngamin a singir. Dinadaal mo ti mental health ko. Na! Basol ko pa'y ita.
Kontrolom ta boses mo, ta nakababain no mga dagiti kaaruba may. Ay saan man asyak ti drama ang makas na? Agbayad ka kit din iti utang mo. Sika ti makagapo, no apay ana depresak maray. Ha? Day tamat akanayon ti rason dagiti awanan bain. No saan nga anxiety, ibagada ana depressed da. Nadadaal ti mental health da. Ay kalukwan. Maawatan na kumaa mare. Ay kalukwan ti kasta. Da kayo ti adat rason na. Ita, da kayo ti ma-depress. Ha? Da kami himat ngay ang nagpautang. Panagkunayo ka de, kat saan kami ang mais-stress iti kastang aramid yo. Hawanan, agdinamagan dito lugar tayo ti aramid mo. Mabagti taksan na talaga. Na, sikapay lang ti mapagtik. Ay nawaw. Anya nga ro ti aramidak. Bayadam ti utang mo iti dadya paluwagan tapno malpasan. Pagbalinin nyo matin arason dito depression oray san apod no ana depress ka. Awan nga ro pagbayad ko lakay. Kan may sa, apay ana depress kayo. Kat da kayo ti adda atraso na. Awan nga ro din amok nga irason ko. Di ka mabutan, iti kasta aramid mo bakal. San ala saya ti kasta? Awan rik-rik na inyo, iti imutang kayo. Inton agsingir da, ibagayo ana depress kayo. Ay naapaw, di yu panunutan na ma-stress mo dagiti nakautangan nyo. Kahit nagbayad ka di mo't lang. Saan nga ro tatang? Na-depress kuno day di amimi. Nagpadoktor ka day. Oh, mamati ka mat iti day di ataw. Rason na lang day di a depression. Iso pa hilaang mati ma-depress. Kat iso tinakautang. Ay nawaw, baliktad. Sus, kasano nga ro din amang kasingir ka no kasta? Singirik lata. Saan ang mabaling nga itarayan na ti utang na iti day di a paluwagan mi tatang. Uy, nangim no mabagtik ngay. Oho, agin-agin lang day jay. Kasano akmat ngay? Mais-stress akong iti kasisingir kan kwa na. Imunakit din ana depress ngam iti siya. Kat iso ti adda utang na. Bayada kon ti utang ko maray. Nasaya at mat na panunot mo, mare. Danda ni ma-depress akmat kun ka. Pasensya kan amaray. Agbayad ka ngamin tapno masulbar adagos ti parikot. Di ka agrason ana depress kayo. Da kayo lang aroden ti tiwid. Da kayo pa'y laang mat da karbangan na ama depress kuno. Ay una yun. Saanen maray? Bidot ko day jay. Liklikam ngaminan ti anyaman a klase ti utang. Nang runa pa'y kat nalakakagayam ama depress no pa nagsisingiran. Kumusta ti depression mo nga ibagbagam, Mimay? Awan day jay nana. Anya, Kun kunakla ang day jay. ay nawaw. Sana nasaya at ti agul-ulbod. Kahit binayada mo, ti udim iti paluwagan yaw. Nalpasan nana. Kasta agbayad ka. Di kay agulbod no pa nagbabayad dun. Saan anasaya at nga ibagayo depress kayaw no agsingiran tinakautangan yaw. Saanen ang maulit nana? Husto nga minanday ta paluwagan kas kadautang. Saan analaka ti ma-depress? Iswa pa nga asem, tadi mo pagang-angawan day ta depression. Tano ma-depress ka nga agpaiso. Ay awanan Wan nana, saanen ang maulit? Ay nawaw! Sakbay nga aramidem ti may sa abanag, siguraduam akabaalam at takdaran. Iti kasta kat saan kanto ang ma-stress. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.